устук бу браханник тугунан аны бука бахалыста бир хогостук олар оргутугар ден көрдөбүт. Арастамна конкурстарга, олимпиадаларга, конференцияларга, спортивный көрөктүлөр. Бастываллах көрөтчүлөр күйөк май браханнигинан эгерделен туран аспыт сыллагы демонстрациялары көрөргүтүгөр ыңырабыт. Марафон эстругада этаргар Ленинский край физико-математический форум үйдар.
Билигинен кыйын олимпиадалар. Новга үптен конференцияга жиделяхты кытты. Лицей бысылы үгіз текелерді көрсір. Ол күрдік 2010 жыл үйерақсылығар Ленскай нехилек муниципальный текелерді күттан маңнайгы месте болар. Новая эра в освоении космоса началась с первого полета человека в космос. Им стал советский человек Юрий Гагарин. Обаятельный и простой, бесстрашный сердцем, Гагарин навсегда останется в памяти людей. Колумб Вселенной, человек, который ушел вперед, обогнав свое время. Сегодня сбывает Икиснемерде Хортоскола Тыгар. Ура! Керағатырсызды бұян тұлырдақ жылырдақ күнді жұдарларға сасқы бірағынығын атты маңнайкы май күнінен орой айқал. Саскы кök майынан урой! İl eye, üle, sandal saz бірағынығынан. Новая эра в освоении космоса началась с первого полета человека в космос. Им стал советский человек Юрий Гагарин. Молодым гагаринцам ура! Победителем гранта лучших школ России по национальному проекту образования. Колонну руководит директор гимназии Валерий Николаевич Попов, заслуженный учитель Российской Федерации. Намская улусная гимназия создана в 1994 году. В ней обучается 338 учащихся, из них 14 наследников Улуса. Гимназия входит в сеть президентских школ. Отличник образования Республики Саха-Якутия Екатерина Владимировна Едреева и председатель профсоюзного комитета работников колледжа, почетный работник общего образования Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия Александра Арсентьевна Колодезникова. В нашей стране подрастающему поколению, его учебе, воспитанию создаются невозможные условия. Слава преподавателям Намского педагогического колледжа! Ура! Российской Федерации здоровья Карстабулостойгуна Слепцов Леонид Алексеевич. 500'den taklı hilal коллектив bir sanamdan soğuğunun Ulus Kutçanın здоровьянın Karstабулgarı Enkile soğuk üleni sılcanlar. Oy boldun, ürüm tımbıdın ölüyetçilerge. Ay kalmağın ayyav teke çok mutugar. Биги улус бүтәнчиттері бұсылы үлттік сетилеттәқ, үтте көттірелі көрсілбір. Кейлер үтте соғаста өлелерін түбіге улус бұлғыр, ауыру төрелерін ақсан үлттәйіне, өлі жүті алаяғына. Улус общественный, спортивный лауыр елігі көңгі соттар бейгәт читтер бет. Бұйыл ұтылығы кел улустыра читтерін сетті спортиғағын кайлақтыра. Ура! Вместе с коллективом Намской центральной улусной больницы идут фармацевты Намского улуса. Коллектив аптеки номер 8 обеспечит... Первый секретарь районного партийного комитета. Партия улус өкілен 11 муниципальный терімліге 100 ағыз коммуниста. Партия кеңістер коммунистара партийный еңбен орденын кавалердара. По предупреждению и ликвидации аварийной ситуации. Содержит аварийно-диспетчерскую службу, газовое хозяйство, автопарк, производственную базу. Имеет 18 наследных производственных участков. Колонну возглавляет
директор филиала Игнатьев Николай Васильевич и председатель правкома Кокарев Сергей Григорьевич. За соблюдение прав трудящихся, за достойную жизнь. Ура! В праздничной колонии идут почетные работники ЖКХ России, главный инженер Самсонов Николай Александрович, заместитель директора Охлопкова Валентина Ивановна, главный экономист Суханова Екатерина Терентьевна, главный теплотехник Пестряков Николай Николаевич, газооператор Матвеев Евгений Степанович, почетные работники ЖКХ Якутии, пресс-секретарь Кобяков Андрей Григорьевич, заведующий производственной базой Никонов Анатолий Савич, начальник производственного участка Северный Васильев Валентин Титович. Туракина, Захар Винокуров адынан Ава искусствовательного школада, Петр Сисов адынан Улустағы историко-этнографический музей, Сардаңа кинотеатр. Колоннаны салайын әр Захар Васильевич Винокуров ады сүйер, Ава искусствовательного школының директора Афанасьев Алексей Семенович. Культура үләһеттерегер Уруй Айхау! Ура! Ура! Селикает үләттергер! Площадь вступает колонна Центральной улусной библиотеки имени Николая Рыкунова, директор Сафронова Майя Романовна. На парад вступает администрация муниципальное образование Намский улус. Администрация үләһеттерегер ура! Намалуғығыр, 2010 жыластың бір күніне атырғынан стат отчеттан көстерінен бөдің, уанны ортар. Ура! Болотка мен турадыгар киrenер Ленскай нехиле муниципальный терилли жалдатын колоннада. Бахылық Петр Михайлович Попов, Бахылық Софьячика Софья Дмитриевна Кабин. Областью коллектива являются Колпашникова Анастасия Степановна, Лукина Зоя Ивановна, Петрова Альбина Петровна, Дьяконова Раиса Николаевна, Жиркова Надежда Дмитриевна, Кольцева Валентина Спиридоновна. Музея самалын концерттелүүлү, Сүлүк музейинин медени, Республиканском конкурсе фестиваля исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Вдохновение 2014». Преподаватель народного отделения Пестряков Николай Николаевич стал лауреатом конкурса. Наличию общеобразовательных организаций с высокой результативностью. Началась работа по эффективному сетевому взаимодействию между образовательными организациями разного Толчан села Нанцы. Ура детскому саду номер 7. Руководитель Раиса Прокопьевна Макарова. Всероссийский сетевой конкурс педагогов педагогических достижений в номинации «Досуговые формы взаимодействия с родителями». Васильева Надежда Еремеевна, воспитатель, призер. Куличкина Мария Николаевна, воспитатель, призер. Благодарственное письмо от профсоюза работников народного образования. Неоднократные победители на областном конкурсе организации предмета развивающей среды. Победители Олимпиады в Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в 2014 году в номинации «Оформление помещений территории участка». Да здравствует 1 мая, праздник весны и труда! Ура! Олоссака тирелер нам дегенекене уамбекелерден сулушан оғалсайдакине. Заводтар спортивный аңы нам серегер призылдары турар. Спорт үйле, спорт көтü, спорт өрт
Kedemadi, Turgorton Namsere, Nam sportsmenlere, Nam çoluğlara. Enseli koçadan epeyde İdiger, Jonları devreler olarak Siriger. Namsere adından Vastıka Skola. Школе обучается 553 ученика. Среди них 23 отличника учебы, 137 фашистов, 4 претендента на золотую медаль. Ежегодно ученики школы успешно участвуют в общероссийской предметной олимпиаде. Ученики школы являются абсолютным победителем улучшенного конкурса бальных и спортивных танцев, академический хор учителей Ламской средней общеобразовательной школы Новгород занял третье место в улучшенном конкурсе «Хоров». Ура! Организованных квартир и подсобных помещений. Намские участники имеют филиалы в селе Первых Авустах, в селе Толстах, в селе Хатыры. На Намском участке работает 101 человек. Из них инженерно-технических работников 11 человек. Операторы АДС 5 человек. Водители слесарей АДС 4 человека. Водителей 8 человек. Сварщики 3 человека. Слесарей 55 человек. Начальник участка Юршанов Анатолий Николаевич. Работникам ОАО «Саха Транснефтегаз». Ура! На площадь вступает Намский РЭС, руководитель Василий Анатольевич Семенович. Ура, товарищи! Ростелеком, начальник Владимир Васильевич Григорьев. Ура работникам Рос по муниципальному образованию Намский улус. На площадь вступает красочно оформленная колонна муниципального казенного учреждения Управление образования муниципального образования Намский улус Республики Саха-Якутия. Колонну возглавляет временно исполняющий обязанности начальника Наговицын Иван. Воспитанники и родители детского сада «Солнышко» сердечно поздравляют жителей села Намсы с праздником весны, мира и труда. Кытылык уянын коллектив бұғары. Үлі май брахынығынан әғірді. Ура! Намсилотун 7 нөмірдәк Туллукчан қос қолға керененінәғі сасына қоғыну сайынлары кейін себедісейнен Саха Республика дүниеға дейтін туйгуна Российская Федерация орта үйрақтайынен бұчотта құлайды Макарова Раиса Прокопьевна үлелейді. Оғыну сайынлары кейін 5 местелі 19 үлетті. Ағыз лауреат атын ұлдылар. Международный фестиваль бриллиантов и нотки и 2-степенная лауреата Ситцева Таня. Республиканский конкурс «Мега мир» точь номинация Крылова и Телячи Попов Тимур. Эмучан был Телячи Попова Саяна, дерево талантов. Yüzünlerin tehlikeli bütçesi üretiyle iyice, Oskolu kolektiva sanattan zaman sanatları arayarda yoluma. Saka Allah'ı evdebilen, ürtükten ürtük Самбаду, школу окончили 36 выпускников.
участников, из которых 3 золотых, 1 серебряный медалисты. Поступление на учебу составило 92%. В этом учебном году школа выпускает 32 учащихся 11 классов и 64 учащихся 9 классов, среди которых есть 3 претендента на золотую медаль. Как и каждый год, наши дети активно и успешно участвовали в различных 137 человек, в числе которых 6 почетных работников среднего профессионального образования Российской Федерации, 29 отличников образования Республики Саха-Якутия, 7 членов Союза художников Российской Федерации, 2 народных мастера. Эверестовым Семеном Дмитриевичем. Намское ветеринарное управление является одним из лучших управлений. Сегодня партия «Единая Россия» является основным политическим ресурсом всенародно избранного президента России Владимира Путина и главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова. Birge dümen, kin bolusa dindigere somo hamını tümüktürü, Lenski Nehlik Municipal Netirili Jaltada, kolonuna salayan ihelleri, Lenski Nehlik Municipal Netirili bağlıgın soldu yaşçılara, Andrei Vissaryonovich Bochkoryov, Onna Pyotr Быйылгы майдағы баратқа көкті қамынан белгілі республика Бочкарев, дирекция Солоячита Иван Степанович Новиков. Колоннаға кеккели хамсан еллері, әңсели ғағыт редактерна, Солоячы Саха Республикатының культуратын туйгуна, журналистика әгетігері государственной премия лауреата Владислав Гаврилевич Касьянов. Народ күйе, көмір күйе, девизлер әңсели ғағыт намылуыны бірін электригері қарғанары. Үстігілер республикаға бастық қағыр ағын ылбыда. Қағыр 1935 жылдарға тірілеріптен олық докторға ерек әпсән кәнелер күнді ғылжыт болар. Международным днем солидарности трудящихся! Ура! Право на отдых, право на труд. Лишь профсоюзы вам гарантируют. Ура! Поступает детский сад номер 1 «Солнышко» села Намсы. В детском саду сложился стабильный коллектив, где работает 14 человек. Дружным коллективом руководит заведующий отличник образования Республики Саха-Якутия Корякина Самилана Николаевна. Мансилотаны ülkesinde Kostok Ovasar'ın коллектива Тохмайнаның итидigi сеннеки әгәрдели. Иллах коллективы. Соячылар Сергучева Нургуяна Артемовна, профком председателя Зарянова Татьяна Николаевна. Коллектив сүрбөйі сүлейді. Олар істергер көтүртүк категориялар итәчілерді. Грачан Любовь Николаевна Петрова. Республика Кескин Овасар'ın ünlü kolektiviler Sanık Ovasar'ın ünlü gününden Hürriyet Hurra! Günlük kategoriyada idareci Marsava Tatjana Enegetieva. O uyana ulus büyük olarak konuştukça o konuda
Сроячи, Семен Камилев, Рубашов, Улустанов, Шелускинск, Лего, конструирование Гурас, Парников Улустан, Октора, Михайловна, Рубиона, Николаевна, Веселая Казанна, Олегна, Улустанов, Рубинский, Алла Гастина, Кирилlovна. Первая медальная проработала, одна судебная Следус отмечает 30-летие со дня образования органа местного самоуправления. Уважаемые работники органов местного самоуправления, в этот праздничный день желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного Улуса и создания условий для более достойной жизни земляков. Да здравствует 1 мая! То не звезды на тебя глядят, не заветный пламень полыхает, то огни Отечества горят, и высокий путь нам освещают. Свет отчизны смотрит на тебя, полыхая вечными огнями, и всплывает Китеж, как судьба, отражаясь древними крестами. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобой слава. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобой слава. От границ до самого Кремля ты одна стоишь перед глазами. Это светит Родина моя золотыми вечными огнями. Так живи, родимая земля, где гуляют ветры молодые. Нет другой отчизны у меня, нет у нас с тобой другой России. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. То не звезды на тебя глядят, не заветный пламень полыхает, то огни Отечества горят, и высокий путь нам освещают. Свет отчизны смотрит на тебя, полыхая вечными огнями, и всплывает Китеж, как судьба, отражаясь древними крестами. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. Россия, Русь, храни себя, храни, живи, страна единая держава, пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава. Тургурдун үле, әйе,
Kökmay, Turgurtun sandalsas onna köktök üle örgüye. Ütü gününen ülhüt turu jamot. Tetimnek saydılaq, namuluğunu oloqtaqtıra, ıtık tabıllaq, ılcıttar. Sargı bıyan argıstaq, kerebeliye kehilaq, eğerde boluqtuğun üle eye may brahınlıgınan. Ümüyün bastakı küne, oloq saydarın tuhugar, barı küspütün uğrar. Üle jonun uruydur, jon serige bir somuğu bolan tümser, sırdık brahnik bud bolar. Sarsıngıga erellaq, saydar ünaran allaq, ıtık kuba belelaq, nammıt sire teskillaq. Ümüyün bastakı günüger, tınca ağız süs ağwan altı sıldaqa. Elbek duyduga ülehit norot, an bastan beytin brabın turulahan. Ağız çastaq üle günüger köhörü, demonstrasiyalarga taqsıbıta. Ol günü beletenler, ümüyün bastakı günün, an duydu ülehit norotun gününden biller bittere. Ondan bilgin bu brahınlık sas eye üle brahınlıga bolar. Bıyılgı sılı bihigi uratatık beleytiyibit. Ol kurduk doydu bu türdünden tыңан turar balığınyanı öydön somoğu xamı toxtota. Ol eren, nam jonugarı ulahan belek bolbot nehleneni birge tümeri. Somoğulur, Maksim Kirevich Amosov atnanı kulturatı barıhını ken oragaygar kök may brahınıgınan buka bargıtın eğer deli körsebüt. Ülehet jonu çestibit, sandal sahı uruydu but, ayxallıybıt. Быйыл дойдуга педагог уанна ухуячы, сақа сирегери үле, улус путугары бир саналаны уанна самоғылы хусыллары білдерілен, олық пут суылугары өссен негізі тихилі қардылары тәтімнәқтік тихилләлләр. Намылуғын үле арас қайысқаларын мұспут самоғы кәнсері ұруйдур айқаллыр жоғын түгенге, әғарделіге тыл бәрілілер, Ленскей нәхілек муниципальный тәрілі аға бағалығар Петр Григорьевич Сокольниковка. Tükününden kündü bir doydulaqtırım, büyüngü türehen ılcıttıra. Egeten bargıtın, onu öyle gününden Lensken hele olaqtağı cahatatın adıttan iti istin eğadda. Bargıtıgar bağırı mete örü kerenike de hergit kele turdun. Allah'a jeğet sılas bollun, illa qoloğu. Onatan Lensken helek bu hılga barı bilağıt. God miray dabrajan bu yıl biller bipet bu menağa bataq. Ondan biri hamay bilin bağara barı biha bu mobilizasyon haller spesifikasyon lot ola tarbit etenge kıyılağından ergilen kelelerger. Barı doroy bolun jallah olun. Иделек союз гражданское общество бегетереге. Иделек союз далахыннақ сайды тұтыла. Сынығын ғырабыты бүгінгі үлі бірағыннеген тәрияшілерін, намылуғын тәрілтелерін Иделек союғын председателерін, өрек тәрілтелерін Иделек союғын председателі, намылуғын профсоюзтарын қолпағығын председателі Александр Гаврилевич Шараповы. Намулуғын аяр тәрьері, көгілер түмер культурал хеттерін Иделек союғын председателі Александра Алексеевна Парникова. Нам коммун теплоэнерго акционерный тәрілті Иделек союғын председателі Сергей Григорьевич Кокарев. Намулуғын Дорубия Христабылын Иделек союғын председателін Солбиячытыгар Жанна Филипповна Игнатьева. Намулуғын государственной, общественной хачи тәрілтелерін Иделек союғын комитетин председателі Николай Васильевич Монастырев. Әғателерге тыл бәрелер Александр Гаврилевич Шараповка. Өте күнінен намылуғын алақтақтыра, күнді ғаджеттар, манна кәлбет, тәрісібет, тәрияхіджар, бүгінгі бірағанне күттілақтыра. Онаттан бүгін первай май. Барыбытыр дағаны йөрілі, қытығылы, сүрдәғ, ра, сырдық, күн бәліқтәбіттінен, онатты бүгінгі бірағаннегінен, намылуғын профсоюзтырын қолбауын адыттан, итетек істенлік ағад дәлелі білін көңіллән.
Бүгүнгү браһанник уратата жентон бардаганы биле көрөһүжагат биги бу улус профсоюзтара сөбеләммет бүгүнгү браһанниге яка агарда концернен белактибит бүгүнгү концертга кыттыны лактара бу манна галбет отраслевой профсоюзтар илан сагалан билемнан ыпыт кырактыйларын көрүүлөрүн кыйлактара онна бу браһанник яка инникиге эрели үйөрүүнү сырдыгы онна барыгытыр кытана доробена багаран туран бу иннибитереппит ленскен элек багалыгар этитие колбаган туран бегемие багаретибит сирүрдүгөр эйини тоба барыта оннун булан келбет күйөк сайын барыбытыр сырдыгы рахар агаллын ден үйрен тураммыт өсү түгүл бастыгы майынан үлек эйтин браһаннигынан ититегестенник агардалипин көңүллән. Тыл бериллери культурал хеттерин иделек союн председателигар Александра Алексеевна Парниковага. Үтө күнүнен бүгүнгү браһанниктагы терехин бары кыттылактара барыгытын кетехилек сандал саспыт үле жонун сомоголур күнүнен үле эйе май браһаннигынан улустагы культура үлехеттерин иделек союн комитетин атыттан ититик истинник агардалибин. Ыйын бир күнне бу биһиги каз бирди кихи кетехер сырдык онна массовый браһанник болар. Сүрүн диң солтата бу ыйын бастакы күнне үлехит народ сомоголохутун уруйдур күн болар. Каз бирди кихи үлелек болутун кини браба көмүскеллек боларын ирдир күн. Биги намыт улуун культуратыгар 372 үлехеттәхпет, онтон профсоюз члене 365 кихи. Улуспут, республикабут бары ытар тарехиннеригер, общественне камсахыннарыгар, акцияларыгар көктөктүк кыхпыт барынан кыттыны ылабыт, оннаттан иннигетин эме кыттыхпыт тен эреннеребит. Күнді наммыт олуғын жоно сәргете, инникебит жеки кенник сайдылақ солу тотухаммыт, биге өрі биге әрелләқтік, сарсыңыға кескілләқтік, сәргек саналақтық. Онна бұл наммыт олуға сайдарыгар бары түмсен бір сомаға боламмыт, бір сомаға болуаққа ден ыңырабын. Бүгүнгү күйөк май браһаннигинен агардалан туран барыгытыгар чеген болуну, доробияны, эле халланы, илле ологу, онна онтон самый главная котулах үлени камнахы багарабын. Улуспут курутун үйне сайда туруктун барыгытын үле күйөк май эйе браһаннигинен истинник өссө төгүл агардалибин. Әгәрделерге тыл бериллер Намка Мультиплэнерга акционерный терилте иделек союхын председателигер Сергей Григорьевич Кокаревка. Күнді нәйлеге молоқтақтыра, күнді ветерандар, үлі ветеранлара, үшчаттар. Барығытын бүгінгі май бұрағынығынан итеті істеннек Намка Мультиплэнерга атыттан әғаділбін көңілер. Бүгін Südde şöyle saskı bırakınyak, o kudurttan bihege teliltemiye bu bırakınyak südden küske bilimler, sılayını kıttar bırakınyak futbolar. Ondan bugün bu ispişlerine bayanı operasyon bolarını sevetten bu dobro spiter onunla turar. Ondan gelen aktifine kıttığını bu ten südden bihe üyerebit. Kıddık tağına bu ola puterimiye bir keddisken bağlar. Bu uçaklar bu branlar kıttı hacallar. Ondan bihege bu kinerge bağırıvattan bu dorobay tönöllerger onu kiner bu dodolarger etenge kelellere bağırıqayan. Onu tenturamdan bu maybıttan tiyen kelle o kodottan bu sulbutun ildar qammat ülehından bildiren turar. Ondan bu ülehler bihege kolektif Süddan'ın tanıverebit, ona behegetten bu tustaq ülevetinden
bu sol bihi sol bitiyen süddağın bihi ürettir üreller kötüller o koduttan bu sol tanıyandan uşe üle solunan birileri biten aras konkurslar aras kuraktihiler aras terehenler bola turallar bu solu bu habariyaga o koduttan bihi bir üle hepit respublikanske kuraktihiga savaştıktır kuraktihiga Grigoryev Igor bastan kelle onun nagadelan kebehen iti bobutun südda şey edbak ulus kıttıvıttan bihi bobutite emi bastata diyen onu tahıya bihige ton kien tuttavat bihige bir gül yer spesialist pat katiyenne kompüteri korar şöçüktörü korar spesialist pat emi kuraktahan kelle o kodu darkan tugar nominasiyetler kıttan üle sılıgardan üle kihite diyen anal nominasiya kayan kelle. Onun kene üst hinça nagaradını darkantan tutta. Onuntan bu bana barsan utan bir ülhetler bet süddatın bu kıhını bu üle yer kamnır bolanlardan bazı idelerin süddanı şöydük. Biler bolanlar bu bege namuluhun ciyete uata bar abiyekte bartatın etenge ottulla turallar. Süddağın bihi yürebit bu sılayetun bihigi katiyenne derbet tufsani heditten süddağ bak obrudoynyalar turallar. Ondan bihigi bu sılayet yaga olurabut ondan köster. Ondan bihi yaka bagarabit bu kıyık mayanan bargıtıyar duruviyanı jolla oğlu Onunla bargıt siyenler git oğlar git kuruk duruvoy bulunlar yöre götütertinler. Maktabette. Тыл берелләре намалуһун Доробия Христобалан деләк союһун председателен солбиячытыгар Жанна Филипповна Игнатьевага. Нөрін нөргүй болуқтың наммыд жонугар сәргетігер, ыңырыла қылжыттарға, онна бүгінгі кәнсер қыттылақтыргар. Нам кин балығатын администрациятын онна иделәк союғын атыттан. Көк майы бәлетер біраник бұтынан ететік істінік әғардалебет, ұруйду бұт, айқалды бұт, алғыспытын аны бұт. Бүгін бейге үлі кейтін ұруйду бұд. Бүгін әрекелі әрілі ағалар. Бүгін жолу әйіні тұстур. Бүгін үләйт жону барбыдын сомоғылур. Бұйыл нам кен балығата түріттәміде сүз сүрбе 5 сылғыран Аллах өвілөйдәк сылбыд. Нам кен балығатығар барыта 500 сүрбе төт үләйт күністері түйінлері Жон Доробиятын тұғығар үләлі қамны сылжалар. Арас қамсығы ұрылар өрі тұрдақтарына түргенлік үмірітер тұғығар көздәқ сыраларын уран тұран үләлейлер. Ұққырдық 2 тұғынша сүрбек кел сыл түмігінен ұры, өлі, ұлыс бұтығар ағыябыда бәлетінер. Әтіні тағынан әңселем читтері арас тағымнақ сұботын юқтарға, кен қабағыннақ тәрәхінлерге, Улус республика тахымгар көқтөк кыттыны ылалар. Анал баянны операция кыттылақтаргар, жонноргар, бахардарга, онна кымматараңаға көздәк көміні оңыралар. Күнді бір дойдулақтар бұд, күнді бір иделектер бет. Барғытын әйгіне көк майынан әғарділен тұран алғыспытын аны бұд. Бүгін ымыйгар өріс ұстар, ымыйгар айылға теллер, ымыйгар жон сомғалағар. Дойдубыттыына барғытыгар қарсқаллақ болдun, үләғіт тахарылақ, оны түміктәқ болдun, үтімен өрі үксәтін. Барғытыгар беге тірәғи, онна жолы бағарабын. Тұрғырдun әйе, үлә, май. Әгәділікетіл бірілдер намылуғын государственной, оның общественной хачи ителтелерін иделәк союғын комитетін председателігер Николай Васильевич Монастыревка. Тактабыллах намылуғын тұру үләхет жона әргеті, намылуғын государственной, онна общественной хачи ителтелерін иделәк союғын атыттан барғытығар итистің ағарда болуқтон. Бихи профсоюз бұтығар төрден бір тәрілті 501 үләхет кирен турар. Үрдәк үләхет жондар, онын әлбәға әті бар бақауын мен бағырым әті дұрубияны күйіске үләлән, қамдан
намы тулуға құрутын сайда чачари үйіне тұрдын. Барға мақтал. Үледен арас болар, кихи үлени бәйтаталар. Талбыт идетин бағлан, олығын тұқары бірінеләқті күлелер, идетин бағылыр, сайдар, жоңо тұғалақ кихи болар. Бихиқа ұлжытты керектері, арас иделәқ үлеттер. Үлені күтті әйені жөрелен, өрілік күні өрігөйтін, бір сананын салайттараны, бір кетімсен айқалланы, көрсеғін ұрыйданы, кәрі күні көк майы. Үле кихитini уройду буттен, намулуғын тәртелерін үләхеттерін әғардәкен серін, сағалыр бұтын көңілләң. Сынаға көрсің нам бастықын емердәқ солнышқа оғуянын коллективі. Тәрілті салаячыта Саргылана Николаевна Федорова, правком председателя Саргылана Николаевна Корякина. Степан Ефремов коротко драматыгар олығыран үліға оғуюллу литературно-музыкальная композиция. Музыкальная салаячы Ирина Иванова. Романтика, букатын лита таға хоқ құрдықпын, тұғыда сатабаппын, сатыда да соқпын бағыла. Эти кыргыттар тутталары қапталары дөчуея. Онта меха таңаспар ке қоқ барты сысты хаджар, бақайдың бақайбын. Қадық барты меха бәлі хаджары. Эти кыргыттар ұнақтарын да көрілдірі шуея. Өр, үйттері дәл баға. Тоғын манды кәрбеппіні. Ая, Маня! Hoş buldun. Ego. Toğut
Мен хе курдук тугуда хатабаппын. Хе нахтар битин ха чудук көрөгөт. Отто мен суох тугуда хатабаппын, кары үлейин хатабаппын. Коттаныма үйрәтияқпет. Хатыр болуғын барытын кадыряқпет білген. Бүгін құлып-құтығар дискотека көрі тансы. Онда бар өттірі. Арба кіргітса, қораттан тұрыстығы жол қалды. Егі ден атта. Барамын, бары кәріяқтайын. Үпіден де кәріяқтайын. Бейгер уйумут совхозтарын үлейттері кыржағаттан әдерге тие сүйі икиде оқсулақ үлі фруна ген лозуннан бұл қанны кеннене сүйінен бетер әлбәқ әти үйді ғарихин 12 спекилетка бұланын толырғы өқтөк үліға тұрыналар. Совхозтар социалистическая бәхіністівені ұлынан ынақ сүйіні төбетінен бұланын 100 сылай төт бұрығын Сылгақ санын 104 сылай 2 бүрген толырымнар, әте оңыруланын 119 сылай ағыз бүрген, бидден ақтан ортотынан үйті үйін бұланын 104 сылай 100 бүрген толырым, текелеткі бұланын сетейлі ақтық сағалабыттыра. Жадағыттар үлек қорат күйін үшвейдік үліғі үйбіққыд. Бұйылғы бұ ұйдағы үйтін бұланын толар бұд жамала жастарға ке. Наставниға Анна Ивановна шүті үлләді. Оны жөғінер көмөспілер. Анна Ивановна қайқаллақ наставник. Кіне әдбәқ әдерітчеті үліғі үйбіта. Молодец таки. Жадағыттар, мұстан еққа, Брайнтамын еқтің хағылыққа. Бұланын балжағын үнне толар бүккі дейін. Әхегіне паркомадыттан әғадда болы. Паркостар еккерділерігер әті үйті тұттарыға баста бүккі дейін әхеяға бұмпел тұттарылар. Үлеген бұ олақ өрүйті, үләхет үрдікке көтүйті, үгігі
Elbägin sitiite, ütüegen tümükke diite. Üleni kohuttar kıyallar, ülega cumurdağ boğulanlar, ületten jollarım bulallar, ügüz can baktalın olanlar. Üeres diye tustaqın, üleliğen dentalı. Üere diye tustaqın, üleliğin dentalı. Üle olaq isqahana. Ülete soğuk, olaq soğuk. Üle diyen jal da qoğuala, ülete soğuk, jal da soğuk. Ürülüyer ülere, siri simir kiyetketer. Ayımnılaq ülere, can duhatın ürdeter. Üle, üle, üle ere. Ayağı kini ere. Gün sirin albanatın, anıgı üye alahatın. Üle, üerü, üle, jol. Üle, üler saydar sol. Намбас Калимердах, Солнышко Огохуянын коллектива. Bu ümmet sılbıt, aykallah üleğe ananın. Bu cahun sılbıt, var canga tuğlandın. İl eye üle sandal saz sayağız günden eğerdelir Afanasiy Fyodorovich Shestokov adынан Ulustағы Народа үйнітін жетін folklorga уйатчыта. Нам кылыхақ төрі дұрғын бөлігін салаятчыта үрі аятчы Майя Григорьева. Тәрілді салаятчыта Николай Михайлович Жирков, правком председателя Александра Алексеевна Парникова. Николай Попов тылдаргар, Аркадий Алексеев мелодиятыгар, Саск вальс. Баянга доғволдур, Сақа Республикатын культуратын туйгуна, Афанасий Татаринов. Саскы күлбіт, келбек, күйін күтта көрісті, көріе көқті қалан, ұлығыры айқалан, көріе көқті қалан, ұлығыры айқалан. Маңнан қопты бұлыттар бұт, оргуя ай ұсталар, туру ялар, далбатан ағалар, туру ялар, далбатан ағалар. Сәскі тамақ кірі аттан топ-топ гына түспіде.
таптыр күн қарақтара мечилие өрбүте таптыр күн қарақтара мечилие өрбүте саскы тамақ сүйрақ биттен сеп-сеп гына әппите әлме хақы соғытоқым тапталағым дебите әлме хақы соғытоқым тапталағым дебите әлме хақы соғытоқым тапталағым дебите. Эйгини эгадилете Майя Григорьева, баянгы тоголата Саха Республикатын культуратын туйгуна Афанасий Татаринов. 1 мая – День всемирной солидарности трудящихся. Это праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи. На сцене Полина Кулаковская и Иван Кокарев. «Весенний вальс». Акционерное общество «Нам Коммунтеплоэнерго». Генеральный директор Николай Васильевич Игнатьев, председатель правкома Сергей Григорьевич Кокарев. Полина Кулаковская, Иван Кокарев. Акционерное общество «Нам Коммунтеплоэнерго». 1 мая мы отмечаем День солидарности, мира и труда. От всей души всех поздравляем с молодым звенящим маем. Пусть он будет самым светлым, самым добрым и приветным. Встречаем народный ансамбль русской песни «Коробейники». Русская народная песня «Под окном широким». Художественный руководитель Дмитрий Барабанов. Фразы го! Под окном широким, под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень бравый первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень
бравый первый раз идет. Подойдет, посмотрит и в окно заглянет, ничего за вещи не видать. Что это такое, сердцу неспокойно, или жить дороженька одна? Я сорву ромашку, сяду, погадаю. Ты скажи, ромашка, не тая. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Под окном широким, под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Народный ансамбль русской песни «Коробейники». Руководитель Дмитрий Барабанов. Кех майнаны, сабыз саңа бұрылысыл жар үренаны әғартелер, сандар нахоткен сандар. Михаил Макаров мелодия тігар, Қартыска. Бұсасқы қалаңа тылларын yorgu Saz gündü gülüme arı yar karakı Bu keremciye enime hayyeği Ahıllar hallanı ay hallanılgı Bu keremciye enime hayyeği Ahıllar hallanı ay hallanılgı Ostobar sıtardı Eyene gülügün Enime beleğin Tıllar kardıska Bu keremciye Enime hayyeğin Ahıllar hallanı Ay hallanılgı Bu keremciye enime hayyeği Ahıllar hallanı ay hallanılgı Sazgı sarılga Tılların yorgun Saz gündü gülüme Arı yar karakbın Bu keremciye enime hayyeği Ahıllar hallanı ay hallanılgı Bu keremciye
Эхигини әғарделәті Сандыр Находкин Сандар, Прокопий Драгинскай бәжәлі атынан олонға деті, салаятчы Вера Васильевна Колпашникова, правком председателя Николай Васильевич Монастырев. На сцене коллектив Намской средней школы номер 2. Директор школы Наталья Петровна Никонова, председатель правкома Евросиния Прокопьевна Федорова. Литературная композиция «Школьный окон. Негасимый свет». Постановка Сарданы Павловой, Айталины Петровой, Натальи Николаевой. Сердце бьется. Ага, волнуется все. Все, музыку. Экран где? Вот, внучек, в этой школе ты и будешь учиться, как и я, мама и папа. Вы все в этой школе учились? Мама с папой в этой школе, а я в старом здании нашей деревянной восьмилетки. Ах, какие это были годы! В стране, победившей фашизм, люди строили новую жизнь. Всюду строились заводы, фабрики, больницы, школы. К нам в Якутию, где не хватало своих специалистов, из Центральной России направляли молодых специалистов. А кто такие молодые специалисты? Молодые специалисты, Артем, это мои коллеги, учителя. Сейчас я о них тебе расскажу. Ой, наконец-то девчата приехали. Жара-то какая. Люд, а ты говорила, тут белые медведи, а речка-то, а воздух. Мне нравится эта деревенька. Да погоди, Эмма, будет тебе и стужа. Север все-таки. А люди здесь, я вижу, добрые, приветливые. Да и от Якутска недалеко. Ах, девчата, какой путь мы проделали. 1000 километров. И родители от нас так далеко. Но я уверена, что здесь, в этой деревеньке, мы славно с вами начнем трудиться. Так ведь, девчата? Будь же благосклонна к нам, Намская земля. Помню, будто сейчас в класс вошли мои первоклашки. Добрый свет светился и класс, в белой вазе стояли ромашки. Печь топилась, ветер в трубах гудел, с позаранку мы в школу вставали. Переменки, походы, уроки, метель, будни только лишь нас закаляли. Ах, время новых надежд, время быстрых перемен. На коне перемена резвивом закружила нас в вальсе красивом. И связали девчата свою судьбу с северным суровым краем. Вышли замуж за наших местных якутских парней, пустили корни, и теперь для них
Якутия – это вторая родина. Вожатый – это профессия птица. Долго им летать и детей окрылять. И в каждом учителе вожатское сердце стучится, зовет их к ребятам опять и опять. Много было дел у вожатых. Наши вожатые неустанно хлопотали о том, чтобы каждый день принес что-то новое, неизвестное. Мы, пионеры, принимали активное участие в посадке деревьев, сборе металлолома и макулатуры. Создавали зеленые патрули и тимуровские отряды. Наши пламенные пионерские сердца всегда горели во благо Родины. Будьте готовы! Всегда готовы! Это и была наша молодость, помнишь? Помню. И я помню, девчата, это было как песня, как пора пробуждения весны, то веселое, бодрое время в вожатской задорной поры, красный галстук на шее, комсомольский значок на груди. И идешь ты с ребятами смело, рядом и чуть-чуть впереди. Мы трудились, Верили, любили. Стремительно менялось все. Применялись новые методики в образовании. Время бежало вперед, как река. ВГОС, ВПР, УДД и другие федеральные государственные образовательные стандарты. Время для нас пролетело, как дуновение ветерка. Всю свою жизнь мы посвятили Намской 8-летней школе. Всю свою душу, всю свою судьбу мы посвятили воспитанию намских детишек. И теплеет на сердце от осознания того, что наши выпускники возвращаются в школу учителями. Это и есть высшая оценка учительского труда. Старению и годам вопреки за старшими идут ученики. Идут года, вращается земля, растят учеников учителя. Их мудрый взгляд и добрые руки, учитель главный для ученика. Бессмертно дело их и непрерывно нить, придут своих же заменить. Да, много было нас, молодых, стоявших у истоков основания Намской 8-летней школы. Не вечна жизнь, недолог путь людской. Уходят ветераны на покой. Мы не забудем их честный труд. Мы далеких наставников помним. Пусть окончен земной их маршрут. Нас учили крылатые люди. Души их в наших душах живут.
что иметь синицу лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему, как другу. Хочется не думать про него, будто улетает он не к югу, а в долину детства моего. Пусть над нашей школой он покружит, благодарный передаст привет. Пусть посмотрит, все ли еще служит старый наш учитель или нет. Мы его не слушали, повесы, он же становился все белей. Помню, как любил он у Бернеса песню все про тех же журавлей. Тысячный раз я волнуюсь безмерно. В этой школе училась мама моя, та же школа, парта, мамин учитель. Значит, это судьба, значит, это судьба. Такая есть профессия – учитель. По-моему, ее важнее нет. Преподаватель, мастер, просветитель, хранитель знаний, детских душ, сердец. И на оставленном посту учителей надежду и мечту. И потому так заповедь крепка: учитель, воспитай ученика. Окна в сумерках зажгли.
Коллектив Намской средней общеобразовательной школы номер 2. Кыргай көтчүйер күн онюр кырдаллах, буртук отдолгуяр бұяңнақ хонулах, өскәбіт улаппыт кытылпыт, жол соргу қочото әңсели. 90 ытыстығынан әғдели көрсің, Хомустақ бастығы дәхілігі муниципальный тәрелі врачебной амбулаториятын коллектива. Тәрілті салаячыта Аргунова Сарглана Ильяевна, правком председателя Степанова Анна Владимировна. Саскы маңнайғы қоғын себеккені кәрәхелер нөргуғыннар үнкі. Аспитин санатан кырдалдан атасыбыт нургуун багарасан тоңгору тобулан сиригин тардыгынар күндеки жолуган сазырде Тылыбык нургуун тыйымны камсата күчүгө юсунан күндеки коңуйдан тоңгору тобулан сиригин тардыгынар күндеки жолуган сазырде Кыз болан қаралы дит, кырдалған аскыйда, ол болан бүгіді, тосуан кылыйда, тоңгору тобулан, сиригин тардыгынар, күндеки жолуган, сазырде Комустах нелеге муниципальный тірли врачебный амбулаториятын коллектива. Сынаға көрсін, сынка, свидание. Оролларға Роман Герасимов, Екатерина Слепцова, Снежана Харитонова, Вера Сыпандина. Да, видно, свидание барарында. İki mi bir yol bararında öyleydi bu da. Sonra da dibinde daha da. Sonra artık kuvardı oldu. Ne kadar önce bir işi çaldı. Seyrediyor. Parfüm
костюм Шанель номер 5. О, же что тугой? Это не стукая. Гынала букеты да. Хотел бы покажи да. Джека Сера? Гай, iki mevde olan. Böyle etiyen, diyorsun. Böyle mevde olalım da. Hadi. Ben miyim de bak beğeniriz ya sınav önünde. Açın miyim indi kadar sınav önünde. Bak adına kaldı bu amcık. Kendi de sıkıntı var, şurada buk yaptık da. Adını da buldu hep dedi. Alo, Marisa hendak berapa? Ini bilang kata belakang warga dah. Jalan dah. Ada yang tinggal. Deketan. Marina ada geri. Sisi tahu betul. İki mehak bir olmamın diyorsun mehak bir olmamın. Kaydak mı? Ha? Hadi. Sittin de. Atını da buluyorum hep dedi. Alo, beri. Kada var bunu? Adamla da. Türk olsun, ilgin huğun onunla geldi. Konu da var bu. Ne kadar olsun? Gel, Türk hadi. Şimdi tutalım kırır dedi. Ya, pakai pakawan dah. Dah. Tunggu betul boleh meja kan? Ni. Woi, kita. Divik. Selamat pagi. Divik hatta. Kini sıtta hatta. Aha. Sıtta kolla kırığı vay. Sıtta kırığı vay. Bir sıtta kolla. Oh. Çok dedim dün. Sıtta diminden tamnak demedi bunlar. Niye kaldın da? Kamu bakun kim yapıyor ne? Vay, sinekli. Hatta bu kapsayın da. Niye kaldın? Baru onu hep bir anladım hep de. Bu ne bekledin? Bu evlilikini. Baru onu hep bir anladım. İki hep bir anladım. Tüyersen etiyen. Ben hep bir anladım. Koymadı da. Niye sürekli ben o bakınca. Da. Kendine bak. Orada kaçıkta bu baktım. Давай! Викс, сладкая парочка, вот мужика! Білгей ұлыспыт, ұлыспай историялах, кең селестердәх, бір дойдылақпыт айылғаттан дегеттер таланнақ олың қоғыт, народ үрігіта Прокопий Прокопьевич Идрихинский бәжәлі аян қалылар бұта емнелері ұлыспыт кең тұтуды болар. Сынаға Прокопий Идрихинский бәжәлі атынаны олың қыт етені фольклорнай бөлігі. Тәрілті салаячыта Вера Васильевна Колпашникова, правком председателя Николай Васильевич Монастырев. Тарағана сайылыға фольклорнай жүхүйі.
жырылытта оң қота бүтен. Аны бүгін бұл өнер байпыт Булатын Алексеевич Оюнускай. Келесі ұлжанетен тұрартақ, аны голық тедіменен. Народырытын тойығын, сұруйоқын сөбебіт дебіт, әтейтін ұлынан. Оғылар бар бүгін, арағана сайылығым тұғынан, сұруй бұдырыбын, тойықпын, тойықтағын болды. Солотулық хемигер соғыру өттінен соло чағыл қаяттан өскен тақсы бұл. Oyılğalır yeniger ağız göz ustalaq doyudulur ötünen balatırı köz Atanaq möngünük onu tarağına sayılık atırın
Прокопий Идрихинская пәжәлі атнаны олонға жетін онна улус жалтатын фольклорной бөлігі. 1 мая праздник труда. 1 мая – это праздник весны, радости, возрождения. 1 мая – это праздник солидарности трудящихся. Вас поздравляет Марина Усова, сотрудник акционерного общества «Нам Коммун Теплоэнерго» с песней «Встреча друзей». Песня пусть начинается, до небес поднимается, светом пусть наполняется, как заря. Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены, на земле жили-прожили мы не зря. Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены, на земле жили-прожили мы не зря. Над рекой вспыхнет зорюшка, высоко встанет солнышко, упадет в землю зернышко в нужный срок. Только бы в поле дождичек сыпал вовремя, а потом, чтобы вовремя лег снежок. Потом, чтобы вовремя лег снежок. Спелый хлеб закачается, жизнь она не кончается, жизнь она продолжается. Каждый раз будут плыть в небе радуги, будет мир, будут праздники, и шагнут внуки-правнуки дальше нас. Будут плыть в небе радуги, будет мир, будут праздники, и шагнут внуки-правнуки дальше нас. Марина Усова, акционерное общество «Нам Коммун Теплоэнерго». Сахабыт сире сүй сарасы омук доғырдығудын бейге. Нөргухон үнкі хор народнай коллективігары ара сиделер үлхеттері бәйлерін үлелерін таханан аяр жоғырдарынан сайыннара жарықтан алдар. Әғардели көрсің нөргухон үнкі хор народнай коллектива. Салаятчы Саха Республикатын культуратын туйгуна Мария Попова, Петр Сивсев турору тугары Джеренкей.
Нюргухон үнкү хор народный коллектива. Салаятчы Саха Республикатын культуратын туйгуна Мария Попова. На сцене Аза Муталиева, Варвара Копырина, Ольга Сухомясова, работники Намской школы САД, директор школы Акулина Иосифовна Иванова, председатель правкома Сергей Викторович Иванов. Музыка Войтенко, слова Черникова. «Россия моя». В каждом из нас есть частица России, где бы мы ни были, в сердце храним. Наши просторы родные, святые, край благодатный и небо над ним. Наши просторы родные, святые, край благодатный и небо над ним. Россия, Россия, Россия моя, великая сила, родная земля. В каждом из нас есть частица державы, этого нас никогда не лиши. Нашей историей, силой и славой учим с рождения детей дорожить. Нашей историей, силой и славой учим с рождения детей дорожить. Россия, Россия, Россия моя, великая сила, родная земля. Пусть не по нраву врагам наша сила, нас невозможно сломить, потому что и души, ни крупицы России мы не дадим отобрать никому. Что ни души, ни крупицы России мы не дадим отобрать никому. Россия, Россия, Россия моя, великая сила, родная земля. Россия, Россия, Россия моя, великая сила, родная земля. Россия, Россия, Россия моя, великая сила, родная земля. Великая сила, родная Россия, Россия, Россия моя, великая сила, родная земля. Россия, Россия, Россия моя. Трио Намской школы САД. Тургурдун народтары самоголохулара. Самоголоху үлехи жону модун күйе.
Үлі қоғын ұтчатыны олық қамсағының топсарыға жолурдақтық үлегер жомбутын сәргебетін әғірделер кейін балыға поликлиникатын Сарыада фольклорный коллектива. Поликлиника себедісея Ольга Дмитриевна Кириллина, фольклорный бөлік салаячыта Владимир Сыраметников. Кейін балыға поликлиникатын Сарыада фольклорный бөлігі салаячы Владимир Сыраметников. Олыс ұрақ ходу улус осколатығар, түгек деребіне тегер, соз соғытық үйерінәтчі, соз соғытық учутал. Үдістігінен көрсің сәнка сәттіс йо класс. Оролларга Вера Цепандина, Афанасий Татаринов, Сандр Находкин, Николай Монастырев, Владимир. Здравствуйте! Здравствуйте, Ула. Хая, перекличка барды, да? Жата балыран. Хата бүгін баргын де. Табалыра, мен бәғәһә наха чүген настроениялап осколаға келді. Класс аннары бұтып, осколаға сүз бұрығын оға хуақ әді. О бейін, үлем күні турбата. Ол ронда, все побежали, и я побежал. Табалыра, ән өйдек тұстақын. Бейе оскола бұтығар. Ән күрі әдәқпіні. Сүз бұрығын оға күрірін. Оннан старосты бәйен-бәйәғінің инді қынан бұттан нағады сылайдым олық. Бар, директорға барам бұхарыны. Ай,
Витя. Аяқа үттіла. Kaya? Сәттіс. Табалырап. Tabalırım. Soğuduk tabalırım. Eyyaka ösü gitti. Әмеді. Toğa uroktan nar küren taksak. Bu okanı kürüyorum su okanında. Çek, bir evimi tutuma bak. Geldim. Geldim diye. Kaya, direktim tut dedim. Hani kürüyeme diyeti. Uruğa da ara bollayan töpleri tarı sürerge tabalırım. Bilgi. Az bu duruğu satıldık. Bilgin niye kim belemne ol epettir. Kim belemneği bugünkü olma. Söpöydünlü o çotuğur jurnalına baradı. Manna daha bir geçi giren turar diye balırım. Eş. Asıkı 200 katı benimle. Görbütü mü? 100 çeperi boy kiran bana ise 200 kilo aksargın aldı. İnlik pullağını goda boy güne kiran utem men. Var buruk bitti ayıkta. Eto alırım. Gel. Helamanda olur ha. Yazarçı. Yaka bollağına opsay sübenen. O skola bıtıdır ulakan kompüterler bolur. Ne yapıyor? Aha, ne yapıyor? Onun bilgi kaç çıkamı yapıtınları. Әмеді. Tabadırap, ortaya kompüter tanışım bakarama. Bot, onun bilgi kaç çıkamı yapı. Dönü oğlum ya. Skidkalanan, dürdüm 5 tıhınca 9 mühap 9 okuvayı sassın ağalık tustağın. Eş. Atın bemtin de. Tabadırap. İdi bilgi bütün askolattan kamu yapıtı. Onu yan askolama otuğu verine çıkıp obukat bir tuhta burayı butsun. Ben mağavarım düşüyorum hep de. Mağava var diye. İyi bera. Bak, Yunus bahalıstan. Ma, migin oskula da kastırlar. Obcağı bu, kim atakastardı? Agrafiyana mi tarfanımda? 2 tur orum giresi. Çıkıp diyorum. Obcağı. Hayır, mamalar üstte. Elisa? Tok çetin. Eğildi kıtta derse kadar yiyor. Geliydi. Geliyor. Gelir doğa Gel bolar. bite. Uapsayınan doğa min oğa var naha hegi bulsağıdı. Aha. Oktun oğan narı roktan küren taksak. O çotuğun min naha sılaydım hep diye. Nuhu. Ciye bana kapset yapayım. Sevgili ağırdilerler Vera Цепандина, Роман Герасимов. Афанасий Федорович Шестаков атынан Улустағы народ айымтын жеді. Салаятчы Николай Михайлович Жирков, правком председателя Туяра Романовна Петрова. Үлі күргімнәқ, әғардеркіннәқ, өріләқ жүркімітін ұлбағай ұрытынан кергетер, нам коммунтипланерға акционерной тірілі өдейдәғі производственный участығын газоператор үләхітай Петр Аргунов, Степан Кардашевскай тылларғар уанна мелодиятығар күс оғы. Kıntaya, kılbara, kamarın, kömüstapin oda arılır. Kısıcar sıhıtın, orta kırdalın, ayılga arama kalgınır. Kırcıgı dağını, kız kerkısların tokteley. Kıtalık dağını, Şibekçi dağını, kız katuğunan temne hey. Kız kere soğudu, gün
кері болықта күз ауырады аналар. Жүкебіл гүлімне тұрғыла құстықта сол тоғыдан бара қамықта. Кірдігі дағаны, күз кәрі күзнарын тоқтәлей. Кытылық дағаны, шибекті дағаны, күзгі туғынан тәнней. Күттірәк чапчута, туға бүт, тұллуға, күттірі музыка дарғаны. Бар жану, кеңтері, толару, жолғырға, күн айбы танабы тоғыты. Күрдігі дағаны, күзкер күзнарын тоқ келей. Күтауыз дағаны, Сибекті дағаны, күзгі туғынан тәнней. Күрдігі дағаны, күзкер күзнарын тоқ келей. Күтауыз дағаны, Сибекті дағаны, күзгі туғынан тәнней. Күтауыз дағаны, Сибекті дағаны, күзгі туғынан тәнней. Эгине ағардаләтәй Петр Аргунов. 1 мая – праздник труда. Поздравляем всех тружеников. Коль будете вы плодотворно трудиться, то мечты могут в жизнь воплотиться. Вас поздравляет коллектив партизанской средней общеобразовательной школы, директор школы Надежда Николаевна Аммосова, председатель правкома Иван Васильевич Серемятников. Танец «Мой север». Постановка Нюргуяны Сосолятиной.
чал бохобы кычын киде кын кырычын тегеле айике го айике турумо чубаргын айике го айике нёча хеджерели Вас поздравил коллектив партизанской средней общеобразовательной школы. Сасклы саягас үле, май брахнигнаны агарделир, намлухуну муниципальный терлей депутаттарын себетін председателин көмілхетчуте Анжелика Емельянова. Seger bin sani beni soğuktu bunakta ben Sol jutsulus kurduk tegağın Oloğu margıha bolağın Sürektene taqsı bet Kere istini tılları yeğe Eredelim anı bine yeğe Duhattan sağırlar Sürüdü kıras sananı yeğe Eredelim bere bine yeğe Barıda yeğe Alıptaki yığılaran Tabırın taptalga kustaran Tattaran oydaran Iri bitge tenge sılacakka Eydihiri yeri bolakka Sürektene taqsı bir Kere istine tılları yeğe Eredelim anı bine yeğe Duhattan sağırlar Sürüdü kıras sananı
Анжелика Емельянова. Саскы чағыл барағынығынан үлі, әйе, доғырдығу, сомығылығы күнінен әғарделейлер кин балыға бұрас олаттара. Главный брас Сергеев Ариан Николаевич. Неге персеменев талларғар оны мелодия тығар, күннәті күйтәбін. Үйдем ады күн болуқтың, күнді наммыт сирін олықтақтырау! Көк байынан идистің әғарда болуқтың, жолу соргуну доробияны. Сарда күн оласпық сайына, сайыны саймар қайсауғына, силен киселер ейсігіні, силен мексірді дүгередін. Арай мен соқтыру бәйгін, әдүйді амарақ бәйәғін, ардақтақ сілбіктәк күнлерге, амарақ бәйәғін соқтыру. Günlerde güdebin, gün kurduk beyağın. Günlerde güdebin, entiyen gelergin. Sürek bin oskudan, duhabın mantıdan, ahanen geleğin. Yazayın günderen büyüde, ümit gülümden gelbide. Arabas köbürden geden, Siriye kıstık gayye. Aray min sokturu beygin, enüdü amarak beyelin. Ardakta silbikte günlerge, amarak beyelin sokturu. Günde de güdebin, gün kurduk beyelin. Günde de güdebin, entiyen gelergin. Sürek bin oskudan, duhabın mantıdan, ahanen geleğin. Güdebin entiyen beyegin, günede güdebin entiyen gelergin. Sürek bin oskudan, duhabın mantıdan, ahanen geleğin. Günede güdebin, gün kurduk beyegin. Günede güdebin entiyen gelergin. Sürek bin oskudan, duhabın mantıdan, ahanen geleğin. Кин балыға бұрас олаттара. Биһиги күспүт сомоголоһууга, бир сана, бир сомого. Намылуһугари иккытынча сүрбөүс сыл, бир саналаны уанна сомоголоһуусула. Үтік куба белелек, дыл жытымсақ нам серин. Үле жануны бирге түмен, бир сомого боланы, кыйы ходу көтөллөк. Сетихиңер дәқсыл жыңден үті алғыстағырынан әғарделер Сақар Республикатын культуратын тойгуна мелодист Афанасий Татаринов бір сомого. Илнеки бит тугар, намнар бар үтім сияққа, илилер тәнті тухан, әңселелері де тияққа, сарсыңы әрелләқ, сәйдер юнар аналлақ, үтік күба белеләқ, наммыт сирек әскілләқ. Bir, sanamı tümenmit, bir, samağa boğanmit, bir, sidimge kalbahan,
жаны утумнан, ытчаттар бүттүмселлер, инникини торумнан, кескили солын тереллер, кыйылак патулах, аярга аналлах, артыктары арыян, намнар бары түмселлер. Bir, sanani tümemmit, bir, samağa bualamıt, bir, sidimge kalbahan, bir, dedimge uydaran, bir, sanani tümemmit, bir, samağa bualamıt, bir, sidimge kalbahan, bir, dedimge uydaran. Sanani tümemmit, bir, samağa bualamıt, bir, sidimge kalbahan, bir, dedimge uydaran, bir, sanani tümemmit, bir, samağa bualamıt, bir, sidimge kalbahan, bir, dedimge uydaran. Kananı, üle, heye, kök may bırahinigin eğerteken serin belektehetleri, namuluğun idelek soyustum süylere, ülehit kohun canlara, ayar talanmaktara. Ümüyün bastagı küne, an doydu tağı, ülehip narvat, samağalıhudun küne. Ura! Ura! Turgurdun üle, heye, kök may, ura! Turgurdun sandalsaz, wanna köhtöhüleri göğe. Ura! Ura! Ülehit kiyeha alpanat, ura! Россия кескилин түсчүте, үлехит народ, манан үлежонун уруй дурай халдыры жора күммүт, үйөр үлех кенсере түмүктенер. Күнді дағыттар, май барахыннигінен әйеқа оғарават әрчimi, чеген чәптік болуыны бағарабыт. Барығытын үте сана, онна жол соргу арыллатын. Әтенге болуң, жол